Le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe lɔlɔ kple dɔmenyo kple amenuveve kple enublanukpɔkpɔ ke le si na mía amegbetɔwo katã la, ewɔe be nɔvinye nɔvi lɔlɔwo míɔ katã migafɔ le egbe ƒe ŋkekea me eye mexɔe se be míɔ hã mifɔ nyuie le miaƒe nɔƒewo. Akpedada kafu kple dodoɖedzi ye dze ne míaƒe Aƒetɔ Mawu mavɔya esia yi, elabe eya dukɔwo katã la kafu, eya ye dukɔwo katã la kafu, eya nye Mawu ɖeka ma ke ye klo katã la dzena. Nenye be klo le eklovitenu nɔ koa, hey, ala dze ne godogodo. Nenye be ade ewɔ aɖe ɖe nume nɔ koa, meka ɖe dzi be wɔ aɖe le avue me, leke wòdze be na avue me ɖo, elabe nenye be wò klo me dze ne o eye wò klo me dze na enuwɔwɔwo la, woadɔ ŋukpe o. Ne wɔ aɖe me ʋu ne o, ye ya wɔ aɖe ɖe nume nɔ be tsɔ aɖea ʋu na enuwɔwɔwo la, ey ŋukpe la le o eye mo la tsi daa eye wòazi dziwo bena natrɔ va ne nava gblɔ be eyae nye Mawu le motsɔtsɔ anyi kple klo dzedze me kple ye meʋuʋu me le yeƒe ŋusẽ katãtɔ nyinyi ta, elabe ye nya agbe le nye kpli me eye ehia be nadze si nenema. Míaƒe nusɔsrɔ̃ le dzi yim leke. Egblɔna mi le Yeremia ƒe agbalẽa me. Hallelujah. Eta blatɔvɔ ɖeka kuku blatɔvɔ ɖeka yi ɖe blatɔvɔ enea me. Eye mi tsɔ teƒe ɖe gblɔ bena wo katã woadze sim. Nɔvinye, Mawu ƒe nuɖoanyi nye bena ɖe míɔ amegbetɔwo katã ke wòwɔ ɖe eƒe nɔnɔme nu la, míɔ katã míadze sie. Míadze sie eye míanya be ye nye míaƒe wɔla, ye míade tagu ne eya ma ɖeka ko, míadze klo ne eya ma ɖeka ko eye ɖeka ko ye míasubɔ. Nɔvinye, edze bena enya si ke gbɔ be tɔtrɔ xɔ matrɔ eye nahe ɖokuiwò ɖa tso malɔ gbɔ la, nenye gbe sia gbe ƒe nu si ke dza nɔ ŋku ɖom, elabe enubabla yeye la ƒe domenyinyi nye sia, bena ne trɔ la, ala kpɔ amenuveve eye Mawu ƒe dzɔdzɔnyenye la axɔ ɖe eɖokui gbɔ. Eya ta wòle be nɔvinye natrɔ ɖe eŋu, naxɔ wòtsɔ wɔ ye tɔ, ale be xɔxɔ nate ŋu su míɔ katã si. Nɔvinye, mi kpɔ nu siwo le dzi le xexea me egbe, eya ɖe fia be Mawu le eto kla na amegbetɔwo sia amegbetɔ bena edɔ si ke wòva wɔ ɖe mía nu, si ke nye ɖeɖekpɔkpɔ ƒe dɔa, bena míɔ katã míakpɔ ɖeɖe. Eya ta ye gbe sia gbe la, yɔyɔ le vava na mi le kea bena míɔ hã míatɔ mɔ awɔ tsatsia kplikpaa, menye be míaxɔ Yesu o, ke bo Yesu ne xɔ míawo ya, ne xɔxɔ la nye míatɔ. Egbe ame ɖewo gbɔ be xɔ Yesu wa, ele si be ke xɔ amedzro ne, amedzro me va na nana anyi le ame gbɔ ɖa o, vɔ ne nye be Yesu ya xɔ o la, axɔ tsɔ wɔ etɔ keŋkeŋkeŋ tso mavɔe ɖe mavɔ me, vɔ ewoe la trɔ edzi me eye alaxɔ ya ke nye matrɔwa, ale bena wòate ŋu ahe wo ɖa tso malɔ gbɔ, elabe eya ŋutɔ nye lɔlɔ. Ne etɔtrɔ nenema tutu eye xɔ ya ke nye matrɔ ke nye Mawu mavɔ ŋusẽ katãtɔ la, ke ahe atɔ he ɖokuiwo ɖa, eƒe gbɔgbɔ la he wo ɖa tso
malo bo malo enye nu si keme jebe na wo nu si keme jebe na jekulu na o yima kulu jena batam fe nyema mega wo ela benele wola ele chochro mo wu na dokuyi ya tanovi ye trocho nu mo gbo da si eja popora ni da si ahakokola ni gba da si nu enu konye bomechi nu wowo na be nye Kristo to alo ya trozi Kristo to alo mau to kum la trozi to kum na da si enu mau konye enu madinu enu ke onye enu balo ke ye vide de keme no amena mola ke bo egble na me fe domela bena na dole me kaba ne na trozi amesike nye Kristo to kenkem na wo de popolu novinya o kata waje sim to de vioji va sede chichia oji eye wuchu la gbro na mbena amevi po nu ple nku se nu ple eto eye na le nku de nu si o kata melefia ogela unyi novinye abreke eseki afa gbale etabla ne kuku amenele gbogbo nebere eye wuchu la gbro na mbena amevi poda bonu ple nku se nu ple to eye na le nku de nu si o kata melefia ogela unyi ela bena de okplo ova afisi abe wa afia nuwo gbolu si o kata poge na lala na nyedu kofe afela noviye maule enu de fiami pe siagbe dola sike o tomi wo beta polo si o tomi so wola be siagbe la ele nu de fiami eye tanovi ejebe na va kekelinu ko ya la va na fu popo novi loloto gomo sesia do la su amesi alekebe mauto zuzubribola nenye miafe edomenyinyi novi loloto anye Kristo tola yenye enye nu chede ko anye Kristo tola enu chede ko nye vo nenye be menya nu chesia o la deko na poto ano dagbaji besiagbe ano dagbaji yime mato to eye aya ala no fonu de lu le ino bobom ableke ya fona egogbolo ine ide miaji da edusi ide ego katame novi bibla gbobe nu chede ko nye mawu doebe Kristo Yesu neva denye kplu ta olivevere bena na nyabena nu chede onye na Yesu Kristo feto sikoba wonani Yesu Kristo va owo dosiawo de mia amebeto katanu enu che onye be na hwe aseko enu che de ko nyebe na hwe aseko ahwe se yenye be na honu nana fa sita mo do adekedo o na honu nana kenye amanu vavanu nana fa ela be menye we do adekedo ta o amanu vavela komenye bena mo dole nuata o tue na we gratuitement amagado mo lo abo ahonu ke na yo fa o bu asusu be numa de nyare lentita ya me atue ni lu kwaside ya ma ofa mo be na dari ya nye lu kwaside ke gatol kama toplo o konele koseme ala kwa ba nu be le koseme koseye o to kone ma nu be ya eta ye maunya brenami
maunya gble na mi bana ne kwese ne kwose mele asiula maten aje yen o ela be ne kwose mele tula metolo no ahoga o ne kwose le asiula eye ne kwo amanu bela eye awebe jojo nyenye anye gomo poponu nawo ne kwose la sio ye kwa amanu bebelu nanala esiela webe jojo nyenye a la soisio alléluia eye ne jojo nyenye nye gomo ponu nawo la eye awebe wazu domenyinu nawo nenye be ekwese le kwoseme eye jojo nya to si gomo ponu nawo la ke to ma jila jojo nya si ke to si gomo ponu nawo la a zu domenyinu nawo eye na esiazu domenyinu nawo la ezu na komla esiela wo be atozi amejoje si mau ana nkobe Kristo to si ke mau ana nkobe Kristo to elabe menye we ho Kristo e ho ya choto ho se ke la si o me ye ne ho ye pa amanu bebe nunana to ho se mela ye na be gomo popo asi o suale kebena o jojo nyenye enye gomo na o eye ne jojo nyenye gomo ponu na la edula nye domenyinu no ha eye ne nye ozu domenyinu na la hey esia enye domenyinu kom ko ba ka hola si ogbele o esia ya wo bo wa atozi amejoje eye wa yo be Kristo to eye Kristo to ya la nye cho ma fo ene ma fo me eye ma ka o nouveau ko le Yesu pon comme lo mi le jiga